I think nje if ngingakhulunywa nje ngohulumeni ongekho serious uhulumeni wethu yabo izola deska home affairs siye kuile white paper immigration consultation yakhona sacela siyacela ukuphuma kulento ye-United Nations yabo obiyona lesi compromise kangaka imithetho ebhedayo nje engasile like nje for example if qhamuka umuntu ngifuna ukunika example yento eshiwo as a fact eyenzakala la ezweni lethu bese niyangitshela ukuthi iyayenza in sense leyo nto umuntu angasuka eEgypt o eBotswana o lamazwe lawa ne death penalty yabo eyisigebengu eqe abalekela uhulumeni wakhe eze la athi ngibalekela ukuthi ezweni lami bafuna ukungifaka kwi death row uyazi ukuthi la eSouth Africa siyaphoqeleka ukuthi simthathe leyo muntu yes masimthatha hayi kusombopha somdedela nje la emphakathini ukusaphile ngoba sikwazi phela akasafikile ngecala makushiwo la usefike ngokuthi afanele abulawe ezweni lakhe njengamanje kuthiwa khona indoda yaseBotswana yenza ubugebengu obunyantisayo la yabo isiyaqeda isentence yayo fanele ngabe ya deport ibuyiselwa khona eBotswana kuthiwa iapply ukuthi ingabuyiselwa ngoba mayifika le izoba kwi death row ngoba khona ubugebengu babuthatha serious akufani nala so lana siyaphoqeleka ukusikhiphe izophila la eSouth Africa nathi ngoba thina siyibanana republic leyo efanele wonke umuntu enze umathanda wakhe and nobody cares about our safety and that's the saddest thing about all of this is that we are not safe angase ngisho kangaki we are not safe in this country ngibabonile amabhazuka abangena nawo lapha emngceleni namanje asikaze sithole ukuthi lo muntu wayewaletha wayezowenzani sino illegal mining sinama bomb sinama cash in transit sites hayi ngoba bengazi usaqhamuka lawo makhaya bazi kahle hayi mina ngikhathele ukukhuluma guys ngihlezi ngikhuluma sengikhathele nami I wish ama South Africans now angajoyina ngoba ngikhathele badlala indima yabo yabo njengamanje silela izingane lase South Africa ukuthi ithola isikole bakhona ngiyaba appreciate futhi laba abafikile namhlanje benza umsebenzi omuhle oncomekayo soqhubeka silwe ngalamandla asanawo kodwa don't push us too far to a point la sesikhathala khona ngoba uyibona ngathi inkinga iaffect namhlanje kodwa kusasa uzobe ususidinga futhi really appreciate it. Thank you.